kita menghormati orang itu bukan sekadar di atas kepentingan. Didik jiwa dan juga hati kita. Bahaya tuan-tuan kalau kita hanya menghormati orang yang ada kepentingan kepada kita. Itu yang last kali tuan-tuan. Asalnya orang tu tuan-tuan kita hormat bila dia dah menjadi orang yang tidak memerlukan dan mementingkan kepentingan kita kepada dia, maka kita akan hilang hormat. Mak ayah kita tuan-tuan, dulu kita sayang dia, dulu kita cinta dia, mungkin tuan-tuan sebab apa dia yang jaga kita, dia bagi duit kepada kita. Hari ni disebabkan dia sakit, disebabkan mungkin dia tak bagi apa-apa kepada kita tuan-tuan, hormat tak kita dengan dia? Itu yang last kali anak tinggalkan mak dan juga ayah dalam keadaan dia sakit, sebab dia tak anggap mak dan juga ayah ada kepentingan kepada dia, bahkan beban kepada dia. Ya tuan-tuan. Sebab itu didik kita daripada sekarang. Jaga hati kita. Tak kisahlah siapa pun. Selagi mana kita mampu untuk menghormati, kita akan hormat. Selagi mampu untuk kita memberikan perkongsian terbaik kepada mereka, bagi tuan-tuan.